أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang insyaallah engkau yang masih Allah Subhanahu wa taala. Syukuru kimapuji maraja lauri aja siwana pong Allah Subhanahu wa taala nasaba angkan nami koritu papenya manania apatriona ya rega pamasina lauri di manang nawaddiki alhamdulillah rilalanna ya as-sakamina malabbi nawaddis sininna wa takalita maringang nawaddingi sininna nyawata yarega atitta mario rennu si mata mangulangin lauri hadirikna pong Allah Subhanahu wa taala ya naritu sumpaja jumae nasibawai berejama nama magi-magi aga malamati itaton rihadirikna pong Allah taala insyaallah engkatoiha nadupai pong Allah taala nasibawai rio renunna ya naritu pamasina. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia, nabi dan rasul yang sengaja rifahadere pole pong Allah taala lauria selebok natanai sarekwam menginawat di mancaji sulo rela lepetan nalino sarekwa mengewat ding mancaji akka cuera lauri di ummakna ya si mata maelo salama rilino nania insyaallah melo salama resrimun rinna pong Allah taala ufan nasaba imang maka dadek gaga set ditauri asal lebok natanai nadek gaga yakka cueri sangadina maka cuek lauri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangadinna engka kikoritu salama lino nenia salama ri akhirah. Jamaah Jumat yang insyaallah engkere maseri pong Allah Subhanahu wa taala melo ipasi bawa madecing makda majappu yaro pong Allah taala puam maraja mapancaji sewa-sewa. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha menciptakan sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai. Majappu pong Allah taala puam maraja pancaji sewa-sewa. Sesungguhnya Allah adalah Rabb yang maha menciptakan sesuatu. Jamaah dimulakan Allah nekiari sesena ancajinganna sewa-sewa na pancaji pong Allah taala
di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ala siaga egana na pancaji pong Allah taala musti angka na file iyarega na piteki pong Allah taala na akad derajatna iyarega na pakalebbi pong Allah Subhanahu wa taala. Di setiap seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala akan memilah dan memilih siapa di antara mereka yang akan menjadi pilihan Allah, menjadi manusia atau menjadi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Papada-padanna Allah taala na pancaji nabi dan rasul. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, sedibattu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanai, maka dia Rasulullah surona Allah taala siaga memaro na pancaji po Allah taala nabi, siaga to na pancaji po Allah taala suro rasul. Aga na makadari lalana hadis Ibnu Hibban, maka dia Nabi majapu po Allah taala na pancaji nabi sebanyak 120.000 nabi dan sebanyak 313 rasul yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di riwayat yang lain, riwayat Ahmad, maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam majapu pong Allah taala na pancaji nabi 124.000 nabi dan 315 rasul yang diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neke zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala ala siaga egana masebbu-sebbu nabi na pancaji pong Allah taala. Neka dek na utus si pong Allah taala riasa lebok na tanai. Na piteki pong Allah taala, na fili pa imam pong Allah taala di antara sekian ribu nabi yang diciptakan Allah, di sekian ratusan rasul yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilah dan memilih yang paling terbaik nabi dan rasul. Dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa akan membawa perintah Allah di muka bumi ini. Nabi tekini pun Allah taala ala siaga egana nabi dan rasul mencaji 25 nabi dan rasul yang kita kenal di dalam Al-Quran. Zaman dia melakukan Allah, neke di antara 25 nabi dan rasul, nafile si nafitte si pun Allah taala di antara 25 nabi dan rasul dipilih kembali yang paling terbaik, mencaji 5 nabi paling yang terbaik dibandingkan nabi dan rasul yang diutus oleh Allah. Iana tu telah mencaji nabi ulul azmi. Maka dana pun Allah taala di dalam Al-Quran, fasbir kama ulul azmi minar rusul. Fasbir, hai Muhammad, sabar aku kama ulul azmi minar rusul, pada tonni asap barakenna nabi dan rasul ulul azmi yang teguh di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nekari di antara 5 nabi dan rasul ulul azmi, nabi tesi pun Allah taala dipilih dan dipilah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala mencaji angkaset di nabi dan rasul. Masarru malabbi di antara sekian ribu nabi, masarru malabbi di antara ratusan rasul, masarru malabbi di antara 25 nabi dan rasul diutus oleh Allah. Nania masarru malabbi di antara 5 nabi ulul azmi, mumpuni asanna nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak ribuan nabi yang diutus oleh Allah, diciptakan Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala pilih dan pilih menjadi satu nabi dan rasul yang paling termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam.
salah seddi kemuliaanna ala birna Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naritu Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya nabi nariwattunna irampi asannah yarega masalawat lauri alina majappu pungala taala nasalawaki ro atai we kasappulo nigi to masalawa makade Nabi ta lauri alaiku we kaciceng majappu pungala taala nasalawaki ro atai we kasappulo nigi to masalawa lauri alaiku we kasappulo majappu pungala taala nasalawaki ro atai we kasratu. Tidak ada nabi yang ketika disebutkan namanya mendapatkan ganjaran salawat atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala sangadin nama salawat ki lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah saddina toppa ala birna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naritu nabi dan rasul yang lain diutus oleh Allah hanya untuk satu kaum saja. Tetapi Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini menjadi rahmatan lil alamin, menjadi pemase lau sininna alangi. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-158 narampi Allah Ta'ala makada qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kul katakan wahai Muhammad, ya ayuhan nas, sininna tolinoi, wahai seluruh manusia, inni Rasulullah, majappu iya surona Allah Ta'ala, ilaikum jami'a, diutus oleh semuanya. Disuruh Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah untuk menjadi rasul kepada semuanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makutobaro paimang napancaji pungala taala ala siaga egana umma. Mapamula ummakna Nabi Adam gangkanna ummakna Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jamaah dimuliakan Allah ala siaga egana umma napancaji pungala taala. Nafiteki ya rega nafilai pun Allah Ta'ala tegai koritu umma kami nak melebih risisina pun Allah Ta'ala muncullah yang namanya umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Engkau adalah umat yang terbaik yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi manusia. Yang selanjutnya jamaah dimuliakan Allah. Ala siaga egana na pancaji pun Allah Ta'ala agama yang ada di muka bumi ini. Nekia nafiteki pun Allah Ta'ala, nafilai pun Allah Ta'ala engkasad di agama yang sangat sempurna dan sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yanaritu agama asal lengengi, agama Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, telah kusempurnahkan agamamu, ufassokoi agamamu yanaritu agama asal lengengi. Saya cukupkan nikmatku kata Allah. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan Allah Subhanahu wa taala ridha agama Islam menjadi agama kita. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makuto para pungala taala na pancaji makhluk hidup sewa-sewa resal lebok na tanai. Engka olok-olok ada tumbuh-tumbuhan, engka to manusia. Nekia ala siaga egana na pancaji pun Allah Ta'ala sewa-sewa resal lebok na tanai nabitiki pun Allah Ta'ala engka seddi masarro malabbi resesina pun Allah Ta'ala yanaritu rupa tawi makhluk yang bernama manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia
dari bentuk yang sangat sempurna. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, makutopar itu pengala ta'ala na fancaji 10 2 ulang rilalenna si taungi nika rilalenna 10 2 ulang na piteki ya riga na pile pengala ta'ala engka set di ulang masarro malabbi ya naritu ular ramalang syahrul ramadan alladhi unsila fihi al-Quran nasaba engke rilalenna ular ramalang ifaturung akoram malabbi makutoparo rilalenna ular ramalang engka set di wenni masarru malabbi dibandingkan 1000 bulan. Jamaah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makutoparo pengala ta'ala na fancaji fitung ngeso rilalenna si minggui nekia rilalenna si minggui fitung ngeso na fiteki pengala ta'ala na fili pengala ta'ala engka set di asso kaminam maraja engka set di asso kaminam malabbi ya naritu asso juma'i aga pasabari asso juma'i malabbi ala siaga egana asso na pancaji pengala ta'ala maka dari lalang hadise na nabi tanah sabar lalang na asso juma'i asso juma' dijajiangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam asso juma' difasui Nabi Adam alaihi salatu wassalam pole rilalanna suruga dihempaskan ke dunia. As-sujuma matetui Nabi Adam alaihi salatu wassalam. As-sujuma itarima mana sininna farallaunna faraddoanna atai lari pungala ta'ala. Nasaba rilalang hadisina Nabi ta narampe makada engkaset di waktu rilalanna juma'i na musti itarima mana farallaunna atai yakko marellau rallau pungala ta'ala ya naritu riasso juma'i asso juma'i asso hari kiamat datangnya hari kiamat dan hari Jumat adalah hajinya orang fakir asso juma'i ya naritu hajjin atau kasiyasi maka dana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu hajjul fuqara majappo ya to sujumai hajjinna to kasiyasi aga ya betona zaman dimlakan Allah nasaba iero ibadah haji pada hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala siaga egana ifili pengala taala lau safui baitullah lau menre haji melaksanakan seluruh rukun haji nekari wattunna lesu matana ogi matodang angin nasalai matoi sininna fasompai lari pungala ta'ala beton ada yakko engka tahu depa kasih nafile pungala ta'ala nasaba akasiasiangenna nasaba ketidakmampuan finansialnya untuk datang ke Baitullah majappu maka dia an regurut atau fanritai barakana hajinna yartawe pole di tanah marajai ya langil laurito kasiyasi nadek na mampu minre di Baitullah jamaah dimlakan Allah Subhanahu wa taala ala siaga egana na fancaji pungala taala sewa musti engka na fenre derajatna naka derajatna pungala taala engka na fancaji kami na malabbi risisi na pungala taala itulah sebabnya jamaah dimlakan Allah pada engka manan nikmai na pada ifaka lebih aleta nasaba ternyata malabiki nasaba engka ki mancaji umat yang paling mulia umat Islam malabiki nasaba engka ki mancaji umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kami na malabiki nasaba ternyata Allah Subhanahu wa taala na pancaji ular ramalan mancaji hari yang paling termulia untuk kita laksanakan malabiki nasaba ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan hari Jumat untuk menjadi kemuliaan kepada kita malabiki nasaba ternyata Allah Subhanahu wa taala nafoji nafakalabiki pengala taala nasaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi tafancaji aleta
kami na malabbi risesi na pung Allah Ta'ala tajagai alab birata risesi na pung Allah Ta'ala ya naritu ifigawi ya riga itatungan sumpa madecin risesi na pung Allah Ta'ala insyaallah yero alab birata na jagai ki pung Allah Ta'ala rilino labbi pamati na pancaji ki kami na malabbi resuri munrinna na fatama ki rilalan na onrok kami na malabbi ya naritu surga pamasina pung Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa yakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.